Үтө күнен оголор, бүгүн макраме диэн байы техникатынан йолышнай ойнур оңорух буд. Бу оңорук бутугар макраме быатынан эбетер байы сабы касты төгүл гына эргитен оңорук будун сөп. Кергелге оғыролары туттабыд. Макраме байыда өйі памятин сайындарыр. Онна оғылырға араз өңі туттамыд, өң арағын өредек бітін сөп. Оны тағынан аяр жоғыру сайындарыр. Дарбақтары әзчиер. Макраме байыр техниката араха олу селбек. Сабыттан арас техниканы тутухамбыт. Жебитигер декордары, керкеллери оголукка сөп. Бүгүн оңорор йолышны ойнуут макраме 5 мм хабыттан оголугар. Бу байы техникатынан йолка форматы тахарабыд. Склеманнан катыланар болан үйрәттәккә олус судургу. Истибикке тehen мактал.